ایوار باش کردستان، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا. هم بخیر هاتن برنامه ما پانوراما چارپله. تماشاوانین هجا ام به برنامه یک نو یا پانوراما دیسا بورنه ایشب از او هفکار خواه برز هنفی توران امی برنامه ریوه ببن. هر وها میوانه مجی برز مصطفى özçelik سروک گشتی یه پارتیا آزادیا کردستان پاکه ایشه بمرای میوانی میه بله هون بخیر هاتن سلافکک حنفی و بخیر رئیس مصطفى özçelik يلك سپاس ساوي سپاس بله امی هن مجاری من هن وک هردم ام کابنرن مجاری ما چنه و ام برنامه خواه دست بکن بله بله سرنویسی خواه ما تماشا کرن برز مصطفى özçelik هون دیسا بخیر هاتن برنامه ما پانوراما چارپله بخیر و خوشی برز مصطفى özçelik ام بمجرى خواه یکم دست بکن مجرى ما اردهاج روشانوها و پیش روش بله مجرى ما یکم وقت مگود اردهاجا کد شش سبات دل باکر کردستان روش آوای کردستان ترکی و سوریه ده رودا جیانا بملیونان کسان ویران کر لسر اردهاجه ده مهک در باس بو مهو دروجان بیجن در باس بو لبرینین دیجوار و تراوما اردهاجه و بده سالان و باجو هین بملیونان کس لمالین خواه ناجین دی چادر و کنتینا ده دجین بلکی هنک هنه اوجی بدستوان ناکوه برز مصطفى özçelik از وها بپرسم تا دما وی بویره بهیست یکسر تچوی هرمه تروشه بچاوی خواه دید تو باجار به باجار به هیئتا تو گریا تو دکاری به کرتی پانوراما اردهجه دست آلیکاریا دولته دست آلیکاریا خلکه پیشگیریا که هات کرن دیجواریا که هات جیاندن که هینجی ام دجین و هینجی ام بریندارن تو دکاری هنکی بحث بکی ام بوی دست پی بکن بله ایوار باش روزاخان ایوار باش کنفی سپاسیا و هردیا سپاسیا همو خبرکار چارپل مدیا کم و رئیس سلاوی خواه پیشکشی همو تماشاوان المدکم ارتش راست اردجا شش سبات به هر هوایی ام هجاندن نه بس ده مثلا جیان ناخد دستانا به 10,000 انسانا برینداری کاولی تکچون نه بس ویرنگی هم دکارم بیشن که به هر هوای آلیه جواکی آلیه پسیکولوژی ده آلیه هست و بیرو باوری ده گلک تشتاده ام هجاندن براستی پشتی ارتجه وقت پاک ما بخواه یکسر ماسه کریزه لآمده ما دامزراند و ماسه کریزه دست بخواه همه روژا ارتجه ده دست بخواه خواه کرد و هر وها ما لگل تدکات تفگر و پسکه جی ما جوینک چه کری که ام بحفدور چه خواته کارم بکن دوی دمه ده همه روژا هفته ما دانستندن که روژا 80
وەک پاک و تەدەکا تەڤگەر و پەسەکە مە بانگی حەقپار و پەدەکە باکوور یا کەک سەرتاش بوجاغ و پەدەکە یا کەک ڕەشید ئاخوژ مە باوان ژی کرد مە گۆتم نها ji bo Lozanê me hevdûr dixebitin me gowerin em hevdûr kakarî çi bikin حەقپارê got xebatê me taybet henin vî warî de em ê serê xwe xebatê xwe bimeşînin پەدەکە باکوور بۆ ئەمانە نامادەنن بەشداری خەباتێک وەها ببن ئەمێ نکاربن دیواری لەگرن و پەدەکەی دژی هات لێ بەشداری خەباتان نەبوون وەک سێ ئالی مە خەباتێ خۆ دەست پێ کرد لێ وەک پاک و تەدەکا تەڤگەر ژیژ ڕۆژە عەول دێ مە کامپانیای ئالیکاریە مە دەست پێ کرد چ لە کوردستان و تورکیە لە ئەوروپا و ئالیکاریەک باشی ئەو خێرخوازن خێرخوازە ئەو ئالیکاری ژی هێدی دشاندن ئەم ژی وەک بوون ناوبەنجی ناوبێنا خێرخوازە و مەحدووران دێ لە دیاربەکر لە سەمسوورێ لە گەلک باژارێ دی مە خەباتێ خۆ کرد حتا ئیرۆ هەما گشتی ئەس کارمێ کێمانەی نێزی 1300-1400 مالباتی وەک پاک و تەدەکا تەڤگەر مە ئەو ئالیکاریە خێرخوازە گیهاندی مەحدوورە و خەباتێ مە بەردەوامن دۆژی وەک پاک و تەدەکا تەڤگەرێ هەڤالێ مە بمناسبەتا هەشتێ ئادارێ بەش بۆنە ژنا ئالیکاریە ژنا لە سەمسوورێ و لە کۆلکێ لە ئیسلاحیە و لە خۆڵت هەیە بوون لێ دەرێ دسلو پێنجی ژنار ئالیکاری گیهاندن ئەم خەباتێ مە بەردەوام دەبوو وەک پاک و پەسەکە و تەدەکا تەڤگەر ژی ئەم لە 5-6 باژاران گەریان هەیە ئەمە و ئەنجامە وان گەڕادە راپۆرێک باش هات ئامادەکردن بڕاستی ئەردهەش هەندێک باژار هەما سەدی هەفتێ هەشتەش هۆڵێ ڕاکردی وەک هاتای نێڤیە زێدەتر سەمسوورێ ئادیەمانێ گەلک چێن ئەوێ ماراشێ و ئیسلاحیە یا ئەنتابێ دیلۆکێ تراژەدیەک مەزنە هەلبەتە پرۆبلەما هەری مەزن ڕۆژە ئەردهەژێ دە حتا سێ ڕۆژە کێمانی دەولەتا تورکیا سەحێتو نەبوو بە تۆ هاوی سەحێتو نەبوون نە بە هیچ تیمێن خۆی ئالیکاریە نە بە ئەوە هاوارچووینێ نە بە گیهاندنە پێویستیان مەحدوورە بە تۆ هاوی تو نەبوون خەڵکێ مە و دەستگەهن سڤیل یەن کوردستانê و Tirkiye bi îmkanên xwe ew xebatna organîze kirin di roja ewil de rastî jî yani hev xwedî derketina gelek baş çêbû li Amedê wek hûn dizanin wek platforma dezgehên sivîla heştê û 4 dezgehên sivîl têde nê Amedê ewana beriya kîna dewlet destê xwe dest û nigê xwe nelivandibû ewan makînên înşaatê îş û tiştên dî giş gihandin ciyên kavila û alîkariyek baş kirin cih û warên xwe giş mexdurar vekirin vî warî de em dikarin vêjin ku bi rastî jî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye jî yani xelk li hev xwedî derketin dewleta Tirkiye hem nehişt hem alîkarî nedikir hem alîkarî bixwe nelsehîbû him jî gelek ciya sedî heftê heştê rê li ber evên dezgehên ku dixwastin alîkariye bigîrin mexdûra rê li ber wan jî dikir astengî ji wan derdixistin lê di encamê de dîsa xelkê li vêya godarî nekir dezgeha li vê godarî nekirin hema mal her bajarî platformên alîkariyê yên ku dezgehên sivîl organîze dikirin partiyên siyasî wek me jî xebatên cuda û bi vana re bi koordînasyonê xebatê xwe dimeşandin bi rastî jî ev trajediyek travmak mezin e û êşa wê birîna wê dê di demên pêş zêdetir derkeve pêş çaxa birîn germ bi em êşa wê meriv zêdetir hîs nake her ki birîn sar dibe dê zêdetir derkeve holê yanî li gor amarên fermî ji 46 hezara zêdetir dibên kes însana jiyana xwe ji dest dayî lê qeneet wayê ku ji vê zêdetir û 150 hezarî zêdetir jî birîndar henin û bi milyona însan koçber bûnin di vê derê de problemek mezin jî ew e ku evên ji cih û warê xwe koçber bûnin xeterî heye ku piraniyê wan venegerin û ev jî bibin sebeb ku demografiya va bajarên ku erdhej lê çêbûyî demografiya wê derê bêguhartin
و پرانیجی گنجین ما نها به ایشمانن به مالمانن به کارمانن به امکانمانن اوانا گشت پرسکریه کن مزنن حتی راده که پارتیین سیاسی دزگاهن سیویل ین کردا و ین لترکیه کاری به هفدور کرنن لی اف باره که گرانه باره دولت آیه و وی وارد دوی ام تثبیتیم باشتر بکنن. بله کک مصطفى دوی وارد پشگیریا بله کک حنفی. حالا ناتکرم که بیش از باشه بپرسیم. ها کک مصطفى دوی وارد پشگیریا دولت ترکی که هر وارد دیار بو که 3 روزه تبخواجی گوت 3 روزه لحوله تو نبو و هر باجارک برنگه که بهم باجار وقت بحث کر جسدی هفته تک چو بهم باجار تمامی تک چو بهم باجار هندکتر تک چو بو پشگیریا دولت ترکی رخنه کو لی هاتن کرن کو گل رخنه کو دولت ترکی کر لسروی و یادن جی رخستنین ناو نتوی و یه ناو خویی تو چواد بین آلیکاریا که جه وان باجارا راحت کرن یا جه تی کرن یا جه نهات کرن. بله دولت ترکیه براستی به تایبتی 3 روزه اول و نهاجی حتی نهاجی یعنی احمالک پرمزن هیه خمساریک پرمزن هبو ارگانیزاسیون تو نبو کوردیناسیون تو نبون اویم که دویابون صاحبونا چه تیمین هاوارچوینه چه تیمین آلیکاریه رنگین جدا جدا دولت صحیح تو نبون اوجی جی اف کاری براستی البته مرا یکسر نکارد او پلانک و بزانهی و قصدی ویدکو نولید ده پراتیک ده جارنا نشرد بقصدی بکه انجام نوی قصدی بونه جزیده تره یعنی ام دزانن عرضهش فلاکتک ام بویرک خوزاییه لی یک مروی دو کجه دو سه تشتن یک او بنای خرابه دو احمال دولتانن سه او دو وقت خود مداخله پیوست نبن اوانا گش اوه زیده تر دکه فلاکت گران تر دکه ابو خواه اساسی خواه ابو قتلیام ابنای دی او بویرک طبیعیه خوزایی بوی قتلیام قتلیام دست خوازم لزیده بکم براستی جی نهاتنا دولت یا 3 روزه تی معنا کو یعنی به هوار خلکی کو ما بهیستو کو ما دیتو کو ما تماشا کر کو براستی جی کو قصدی کو مر نچو به هلن براد بن کافلاده بنالن بهلن ناله بن وسرمید بمرن وکو براستی هلوستک يعني دفيكو مرة بتندي لتج دركبه وبتندي شرمزار بك وكو براستي وريبه يعني جهوارا خلكي براستي مصطفى كاك مصطفى از خوازم از جي هناك برسي كرد بوي برسي باگري داي بپرسم پاشي از برسا خوي سركه بپرسم يك جي از خوازم هسته جنابته هيم بكم رو اتا ببم روجا يكم دماكو عردهج چيبو قالو او شف هون ازانم كو هون الهولير هون بي حسيان يا بي نحسيان هون كينجي بي حسيان دماكو هون بي حسيان هسته جنابه وچبو فرسام يك جي اوه دورا از پرسك ده پرسيمني هورك ايدنجي يعني بله براستی من الهوليري وروجه مخال الهوليري بوم جیه که لی دبینم از پی نحسیام لی جیران ما بینایم بلنده پی حسیان و تلفونی مکرن یکسر و امگش خلق درکتن دروه ترسک پرمزن چه بو لحولیری جی و از یکسر از چون سر تلویزیون و ساعت جی هینا زوبو کاچد به چنابه و براستی از بخواجی نساق بوم نخوش بوم يعني از قالك او از نكاربوم بريجي كتما لما اوكر ما برسي وما اوكر پشتی اما روژا پاشتره دروش پاشتره از بخواجی یکسر نکاربو اداره بکرا از درباسی دیار بکری بوم از چوم آمده و لقل حوال ما او خباب راستی جی دم واده يعني مرا نکار خواه بگره و دوی مرا بچه لجم جی ده به حوالی خرابه
مجي پشتی دروژه دیگه از بچک نزهاقیا مدام جی دکلی مجبور مام از يعني او كربو از الدكتور جي قدار نكم از خودشو اذا يعني پشتی قام هاتن آمده و پشتی و حوالی ما و دمید دروژا دوسه روژا چون باجار دی پاش ام خوشی مالاتیا و لدور برا دیار بکری از گریم راستی تراژدی یک مزنه تو شعب خود بینه و تر قابله و تکچوینه البته پشتی و مبخوا تثبیت کرد مگود و ارتش جمع هر کسی رو به میلادک ام هر حاویج نوول خواه گرن بله باشخان گلو اوی آلیکارین پارتیا آزادیا کردستانه اوی ده روژن پیش دا جی بردوام ببن آنا از خوازم ویجی جناب تاییم بله دوی وارد برنامه بردوامن پاک و تدقات تفگر خوات خو بردوام دکن ده بردوام جی بکن ام ناف بنجینن ام پرکن نابینا خیرخواز و مقدوران ده ام تثبیت دکن و جیکب راستی ام زانن پیوستی هیا و لگور احتیاج وان چه آلیه خوارنه ده چه آلیه خوارنا بقلیات و اویدی ده چه آلیه بطانیا ده چه آلیه پیوستی زاروکو جناده شیر زاروکا و جلو برک بندوی واری ده مگلک آلیکاری گیهاند اوه اودوراجی ده یعنی حوالین ما بطایبتی حوالین ما جن و حوالین ما لآمده و رحای خواتک باش کرن حتی دسته مهات بشب و روش ام ناوی خواته ده بون نهاجم ناو دنن امی خواته خواه بگینن خلق خواه لگور پیوستیاب طایبتی لآلیه سمسور آدیامان اصلاحیه مالاتیه لوا دور و برنا آلیه مرشه لچندیا جیکو ام دزانن پیوستی جدی پر هیه یکسر ام دبن گند و بلدا و خانی امی وی خواته خواه بردوام بکن ادو خوازم اویجی بویجم دولت ترکیه جارنا وقت مرد بیا نشرد بقصدی تشتاب که لی انجام آویش قصدیجی زیده تر بوی دولت ترکیه بطایبتی 7 ساله به سیاست آخوی دمشینه هم سیاست شری هم سیاست توتالیتر او دزگاه هایی گش پوچو والا کریه دزگاه دولت هم دکارم ببیجن گش به سیستم ناوندی چاب سروکاتی دور و براوی فاتی گریدان کس بسر خوا نکار تشکی بکه گلک دزگاه وان ناوی وان آفاد و قزلای آفاد بخوا بوی جه که هندش خوش معاشا جه بستینن و قزلای جه بوی جه تجارته نه جه آلیکاریه تشتی که خلق آلیکاریه بوان دکه او دفروشن اف درکت ورته او دزگاه هم که هم بحث کن گرگ لسحی بونا یک جی لسحی تو نبو جبر که دزگاه تو نرن کس نکاره و نویر اوه که جی باویشه کس گاوه که جی باویشه دوی واریده نکار بسر خود تو انسیاتیف آجدینه دولت چنن دولت هگر تو لکیجا دولت آجی بره دوی چل هم بری ارتحجه چل هم بری بویر اندی دوی ارگانیزاسیون بری هبن یعنی دقاق بویر چه بود دوی گلک تیمن آماده هبون که زانب وظیفه وان چیه اوه چه بکن انا که بچن سر کابله هنا که بچن اوید بنه کابله درخ هنا که وان بگینن نخوشخانه هنا که اوه مقدور ببن اوه یعنی اوه ایش دولت لی دولت ترکیه جعالی کیوه به سیستم خوی هایی شرکی لنبری کردا داجو و او شر لنبری کردا داجو اوه یعنی 40 سالی نیزی 40 سالیه و ادوی شرید لگور حساب تی کرن بگشتی نیزی 5 تریلیون دلار پره هاتی صرف کرن اف 5 تریلیون دلار کاره 5 جارا هم کردستان هم ترکیه به هر هاویج هم بری اردهج هم بری گلت شاجی آواب که دولت ترکیه آلی که وی شرید ماشین امکان خود پرانی داده سلاح و وی شرید آلی که جده سیستما تاکه کسی که بناوی سیستما سروکاتیه همو دزگاه هم ترکیه بنه والا کرنن و وابویو که دوی اردهجه جده دیار بو اوانا هر چه یعنی وقت بیتو دوی شارل سر روی وانتو درخه سیستمک دولتک ارگانزاسیونک لورته نمای اساس او دزگاه هایی جگش پوچ کرنن و البته دوی واریده
او هنك دزگهن دولتي کو اي هيجي يعني د استا قصتي دم کار بيجن هات وي استي کو فعاليات ده احمال و بسرو بغمي چبويه و جبروشي اف قتلياما دو قات سه قات زياده تربويه تبعم في اوجي ببينن بله كيك مصطفى كيكو بله كرمك بله تیمی هاورچونه هولندی گوتن که کنه که مبربون قزلای ترکا املما خسر خستن و دان مقدورين اردهجي وكنمونه كنترولا اليكاريا كوش دروتي تي چاوا بياجي چاوايه جبر بمليونا اليكاري جي دروتي جي تركي را تركي وي اليكاري بچرنگي دگهينه خو دستاني سرد به افاتا متنه دوي بكي گفکادن جوا گوت بون نافبنا رخستنان و مپر آلیکاری کر و پاکی از نشاش بم و آلیکاریا وقفا خیرخوازیا برزانی جی کر بو نافبریه که بگیجن جی از باورم و او آلیکاری جی کر لی دخوازم تو بحث بکی که اف کنترولا لسر به آلیکاریا که جی دولتا ترکی رته ده چاوابه و چاوا کنترول به بیاجی مره چاوا و بانگوازیه بگینه وان دولتین که آلیکاریه به میلیونا جی دولتا ترکی رتشینه جی بو مقدوران که ناگه مقدورا بله ام دورده دوی باله بکشین از جی دخوازم بیابا گریدای کک مصطفى از دخوازم بیابا گریدای مثلا وقفا خیرخوازیا برزانی تو ویجی بینی او که دولتا ترک جی و ام بیجن راگهاندنا وان جی وانا ندید یعنی تو ده تلویزیون وان دا ده روزنامه وان دا بحثا وان نبو از خوازم تو سببی بیچنه چما اوادکن امزانن که یکم جدر و آلیکاری جه دولتا فدرال یا باشور کردستانی هات بله دویم سپاسیا حکومت تحریم کردستان و دزگاه خیرخوازی برزانی بکن سپاسیا همو دولتا همو پارتی و دزگاه که آلیکاری گیهان دین مقدورات دین سپاسیا هم بکن البته حکومت تحریم کردستان و دزگاه خیرخوازی برزانی بریا دولتا ترکیه گیش کلک جیا يعني قبل الصحة دي ذاتا قال لك بزلالي هاتيتن تشد آلية هوارچوينا تيمين سر كابلا و تشد مثلا خارنه و بيوستين ديده دولتا تركيا او آليكاريم كش دروتين دستاتين سر يكسر لقيسري الباشار قيسرية ناوندا آفاده هي یکسر همو تشیدشینن ویدره وی ناونده و دپونا مخزنه وان و جوی درید بهمی بلا بکن دست داتین سرش بر ویجی گلک دستگاه ایدی تشتی خواه نشاندن پشتی دمکی پیف و گلک تشتی که ملبر چعوادی گلک باجاره ده حوالی مجی راپور ویجی حاضر کرنن یعنی ده مخزنه دپوی اویده گلک تش یعنی رزیانن و به سروبر مانن به خودی مانن نهاتن بلاف کرن ده گلک جیاد نوا باجارا سر کولانا لکوچا گلک او تشکش بو خیر خوازی هاتنن آلیکاری هاتنن لکوچا سر قالدر مال سر اوانا بون yani نگیشتین خلقه دولت ترکیه وی واری جید براستی اوک مزن کر yani آستنگی یک مزن درخست دزگاه خیرخوازی برزانی و حکومت تحریم کردستان دروژ اول ده تلویزیون ترکیه نویسکاری وان روزنامه‌وان وان تلویزیون وان نخواستن ما ببینن گاوان و چه کنه دگوش عراقی دگو هیته که دگوتن وقفه که نخواستن ناوی وان بویژن و دگلک جیاجی ده حتی هنکا او جیگر سروکی گشتیه ای پارتی گو وانا کینن ناوی برزانی چاوا کارن تشتا بلاف کن او کرن پاش وزیر در خارجی ترکیه گاوا بحثا آلیکاریا و دولت آکر بحثا کردستان و حکومت تحریم کردستان و درگاه خیرخوازی برزانی نکر سپاسیا وانجی نکر به کردی جی هر ولاتی بزمان وان دکر اف هشمندیه که لسر دجاتیا کردا دل وان ده ریوبرین دولت ترکیه درونشتیه یعنی دل وان نهات که
راستی رابن سپاسیاک وی رنگی جی بکن جبر که سیاست دولت ترکیه هینا جید و مسئله ده عینی نموناک پر باشه که ناخوازن ده هاورچوینک انسانی جیده بحثا کرده بکن او جی هجمانتیا سر جایتیا کرده نه دولت ترکیه دوی ام راستیه ببینم که دناوا دورو برنگ هنک چپ ترکا هنک پارتیان ترکیه هنک کردین ما اوان جی نخواستن دزگاه خیرخوازی بارزانی ببینن چا نوچه خود چه دکنک چاپمنیه که دناو را گیاندنا ترکیه و کرداده نخواستن بحثا دزگاه خیرخوازی بارزانی جی بکن اوه جی دوی هر کس دخواه وگره دوی واریده راستی شرمشی دوی واریده ام دوی بحثا هر کسی بکن البته که آلی کاری کرده دوی هم سپاسیه بکن لی حکومت آرما کردستان جمر دزگه که دولتک فدره که حاتی پشکریا خوشکو براین خواه حاتی پشکریا یکم اره ای اولاتی و ای ترکیه چی حتی یه دره دجی آلی کاری کرنن یعنی او جمر ستارگه که جمر جیه شانازیه که ام بحثاوه بکن او مره نکاره دزگاه خیرخوازی بارزانی باشوری کردستانی هاتی او هرما مره وقفک لترکیه و نظام چه همه هر دا بک عینی میزینه جی دوی ام سپاسیا وقفین آن دزگاه لترکیه بکن لی ویا جی دوی ام قیمتک تایبت بدنه بله گلک سپاس که حنفی از باورم سپاس که کو از خوازم پرسامی ددی آیا سرکه جناب تب پرسم وقت کو ام پید زانن جناب تا اندازیاره مهندسه و مهندس بیناسازیه یعنی آواهی سازیه گلو جالی ام بیجن اندازیاریه دا وقتا بوی چابی تبنیری اب هوقص آواهی چما هلدوشن هنک جه هلدوشن هنک جه هلناوشن مثلا آمده هنک تلين نيري بناء أوصال روها سيتا هناك سيتا وش تلين نيري تدا خسار شيء بونه هناك جيت تشتك بينه بونه السبب وي قالوا تشيه دفيا بوكو مهندس يعني متاعيتا شبكرا دفيا بوكو دولة شبكرا و دویا بو کو ام ای کو ام دچن دوان بینایان دا جخرا خانی دستینن مچ بکرا اما بکرتاسی ته باسا یاجی بکرا امی کیفاش بونا شهرداری جدی دکک مصطفى رولا شهرداری دریا و از خوازم باله بشین وقت از بین دولت از شهرداری جدید کم نابه بله از دریا و خوازم باله بشین خاله که نها ارتش و برینن ارتشش این بردوامه جبر و دوی ام و مسئله خوژه سار نکن چش دستمت پارتین سیاسی دزگین سیویل کسایت آلین دورو برین خیرخواست محقق دوی ام دوی وارید دیسا دست بدن هف هزا خو بکن یک کم بکاربن بکوجه کی وا آلی کارینا بگرن آلیه دجی دولتا ترکیه مجبوره اف مقدوریتنا جهولی را که آن بگیش هاوارا مقدورین ارتجه دویم هزا خود ورجید بکن یک یعنی ام نبیشن ما اف دولتا داگر کرو و ذاتن ورعی و دخوازم ملت ما قتل بکو و هما نا اف دولت مجبور وی کاری بکه اف دولت اگر ام گش هزا خو بکن یک ام خلق خوشی بینن جب خو ام خلق خوشی دوی مسئله ده اگر ابریناوی هری زده جی ملت مای ام هفدور بکار من تف بگرن ام بکار من غلط شتا بگوهرن ام بکار من دوی حلوستو هشمندی و سیاست دولتا ترکیه جیده حتی راده که تاثیر لی بکن نها مثلا تکچون و خرابونا روخاندنا بینایا جانا ترکیه جیبه دما داوی مناقشه غلط دبن لقال حمو كماين هيجي هجر لتركيا لكردستاني باكوري كردستاني بنا آواهي لغور سيستما مهندسيا هيجي بين چكرن دي كارسات ويرنگي فلاكت ويرنگي چه نبن بنا هجر لغور پرنسيبين اندازياريا عرده اندازياريا بناي لغور
وی بی پروژه دیزاین کردن پروژه چه وی و او پروژه یکسر عین وی شکلی بین بجی کردن مالزمه موادن امورن و اساسی لگور وی بین بکارانین و دستکاری ایشچیتی جل گور وی به ده هم کار ویژن پرتش که آنورمال نبه ده مرند خانیا چه نبه هندسی جی اوه هندسی نبز جیه کی کما تو جر کونه کی خانیه کی چه که سر خو بخیر نه لوی درید و اهمیت جی کار بجی نه لگور اندازیاریه بریا کتو پروژه که چه بکه دوی تو اول عرض و خانی و آواهی باش آنالیز بکه که او عرضا لنیزی البته ببورن از مجبورن ویا پچکی ایزاح بکم یعنی بلکی نه او مجارا مجیبه لی دوی اول ام عجیک و بینالی آوا کرن که او خطا فایه چخواست در باسته به او عرضا چخواست نیزی جیه آفتین در باسته بین و که عرض چقاس نرمه عرضه وی بخواست سیستم آوه یعنی کارکتری وی عرضی جرد بین تو دا زمینه دوی باش بکرن پشتی که او اتوتات کرن به تایبتی بیناین بلند 4 5 6 7 و زیده تر اوانا دوا بینا ناده دوی هگر زمین جارنا تو مجبور لسر زمینک نباشی حتیش دسته ما بید دوی ام لسر زمینین که بنوی آسیه او كفرين اون باشن كن نشكن حش السروي دفي مرة او تشيبكي حتى ام كاربن ليه تو مجبور ما كولوجيك عردوي نرمه او بفي تكنيكا ايرو للدنيا قالك بيشكتيه دفي تعولي وي عردي وي اخي خرط بك تكنيكا يبرن بشيتا خرط كر دفي تو بروجا خل غور كاركتري وي عردي تشيبكي او دفي تو لغور عدهجه حسابي خو قشي بك و ديزاين اتاجي گرك باش به گرك كنترولك باش بكرن ديزاين بوشي تشيبو بتايبتي هيكل بنايه يعني وقت بي قاباين شعتاوي مثلا بتون و حسنوي دوي لغور و حساب اندازياري مهندسي به تثبيت کرن و پروژه وی هاوی یکسر به جیانین ایشچیتی پر مهمه malzeme که اگر تو بتون او کنکریتا که تو کارتینه نل گور ویبه او تو رابه د گرمایک پر زیده یاد بارانه که تو تینه او بینا دیسا خطره حسن شیشوی دویل گور ستاندارده به اوانا گشت تو بجی بینی ایشچیتیاویج گلک باش به هم باور بکن اوانا گشت بجی بینن ده دوی بینایه ده کس نمره بلکه برینداری اوابن عادی دنیا گلک پیشکتیه نها ام بیجن سیسمیک ایزولاسیون هنن ایزولاسیون کلونی هنن ام بیجن خرد کرنا زمینه او ام بیجن اوه سنگ فورد بیم فورد قازو گلک سیستم هنن که تو کاره به بینا یک ساغلم چه که او بینا براستی جلهم بری عرضه جی خوب بگره لدولت ترکیه ده مخابن سیستم کنترل اینها دسته شرکت تایبت و گلک جارا افتشین امد بیجن پرنسیب اندازیاری مهندسیه کنترل باش نکرن چه دیزاینه چه عرض زمین چه دیزاین چه پروژه تطبیق کرن چه مالزمه و چه ایشچیتی دوا مثلا ده مخابن کنترل باش چه نابه و انجام آویجی او چه دبه دولت و مثلا تایبتی ازش ور نمونه که المالات یا چغام گریان دوی ارتجیده او جین لشاخ لچیایی جیه که تحته هما هنک جیا درج البنايه نكتبون لجیه که عرض و سوس بوجه زراعی بو اوا 20 سال لوی دره آواهی نچه بونن و ام به اودیا اندازیارا مهندسار پیوین 20 سال بر راپور هیا که بلدیه و دولت البل وی دره دوی آواهی نچه کرن بیت شکن دید ویل گور دیزاین کلوبل و درنا درزو تعریبات زیده بو یعنی بگشتی بلدیه وزارت دولت و سیستم کنترل یا دولت مخابن دوا مثلا ناده کنترل باش ناکن و جبر ویجی او دوی ام ویجی بزنه بن جارنا مثلا دخل سیستم متحده و مهندسانا او گشت سوشتارن لی سوجه مزن دولتیه بدزگاه خو گشی و دولتیه و اف دولتا دوی
به آوای کدی ایدل مسئله بنرن نود و نهاد 1900 نهاد استانبول گلجکه و استانبول مارماره ارتش چه بود اوا 24 سال در باسکویه نود و نهاد 2 ساله مناقشه چه بود لی پاشه سار کرن نهاد استانبول بندا فلاکتک مزنه قال باجار دجی اگر نود و نها حتی ایرو سیستم اندازیاری ترکیه 2 جارا هاتی گوهرتن قالک پیش کتن هنه يعني دفع ام في بزن اما وقت بيجت شكتنا هنا ليه دولتا تركيا جبول جور سيستم اندازياريه بنا نهبن ام بناي نهب يكسر جور وچevne مخابن امكان و اليكاريه ناد خلكي نها عائله كب 25 ساله بزورش فرخانيه قريبه ومعاشي ويجي ايرو ام بيجن تقاعد امكليه حق عيش حزاره باشه بناوي البر نباش ضعيف به چونکه ام دزانم بینای کم عمره وان کم به تو بیش نبیشه خطری آوی زیاده تره لگور سیستما بره چه بونن یا تو خراب که یا تو جنوب چه بکی وقت بیشه سیستما خورد کرنه هر لازمه دولت وظیفه او که بچعوه که نب سیاسته که نه دوی آلیکاریا خلقه بکه دوی جکوکه و ایک خرابه و ای بی خورد کرن و جیهن که عرض دوی نباشه دوی یا بیناله نچه کرن یا قاطع وان کم بن یا جی لگور وی دوی تدبیر بستن بله که مصطفى دبجن دوی يعني حق ما في مقدورين عرضهاجي هي كو شكايات دولة تركي شكايات بكم جبو في كماسيا كو افتشتي كو انها تاغوت دبجن يعني الجور كو تي نبيساندنو كو ام دخلين دبجن ما في وان كساهي كو يعني بحزاران انسان كو دوزي لدولة تركي وكن جبو في مرني جبو في جبو كراستا كبو كو جكماسيا كو واجي بحث كر جناب واجي بحث كر يعني ما في وان هي كو دوزي لدولة تركي وكن ودوي ور شوباندن براستي ما في في ملتي ما في فان كسين كمر كسين كفلتين كوج مالباتك ده كس يك فلتي به يعني مالبات نيفي تكچونه براني تكچونه كو بشگريا وان ور كرن كو دوزا ما في خو بكن دوي عرض هجيده ویاجی جبیرانه کن یک مصطفى از خوازم تنه پرسک بچوک جبکم و از خوازم هم ویاجی شروع بکن هون بگشتی هلوستا گل کردستانی تایبت جی باکوری کردستانی هم بگشتی اتشتی کو مدی دلی ما گرم بو او دلی منی بریندار گرم بو براستی اتفاقا گل هفکاریا گل آلیکاریا باجار به باجارن دن اکو کم ضرر دیتبون کو آلیکاریج باجار دن کرن هون لور بون هون گریان ودیت هون هلوستا گل چواد بینن از هینجی از خوازم بگریم براستی دوی ایشه دی کیفا ما هات که گل او قصی پیشگیری ها و آلیکاری ها کرن تو چواد بینه نها دولت ترکیه سروک و ماره وی لتسمسور العادیه مانه چوش خلکر گو حق خلم الحلال بکنه چند روجات درن کاتنم دما ارتحجه ده لیونانستانه قضای اکترینه چه و 37 کس دوی قضای دمر وزیر و دولته گو که مای آمه استفا کرد نها اف دولتاش صریح تا بنی سوجداره اف دولتاره و بره و سروکومار حتی اوه هری خواره گش سوجدارن دوی دوجه استفا بکن لیکا التناتیفا و چه او دردکی دیه جبروی حلبت در حق وان دوی دعوه بیوکرن در حق همو برپرسی جو سروکومار و جو وزیرا و جو سروکیم بلدیا و جو اگ مسئولیم وی کاری کی بن پران دویش گشا دعوه بیوکرن و لیکا کیه وی او بکن بارو دکارن وی واری ده او اک رولک باش بلیزن البته عرض حجه ده براستی چه خلق یک به یک خلق نوا خود چه دزگاه سیویل چه پارتیان سیاسی هفکاری و هفخودی در کتنه کامپانیا گلک جدل ارگانیزه کرن و دوی داره رولا دزگاه سیویل گلک زیاده تر در کت پیش یعنی ارگانیزه تر بون امکان زیاده تر بون و زودتر دکاری بون خواب بگینن مقدورا ویجی نشانی مدا دوی اموک پارتیان سیاسی و خلق کردستان بچعبه که دی جاره که دی مثلا دزگاه سیویل و رولا وان دقلك تشتاد نه مثلا ارتجد رولا وان دوی ام جاره که دی بنرخینن و شیروه کنو
و analize کنو دوی واریجی بکن گل کردستان چه ل دیاسپورا به چه ل ترکیه به چه ل کردستان به آلیکاریاک مزن کردن دوام ویجی ببینن ل ترکیه جی یعنی گلک دزگاه خلق ترکیه هناك بلديين اسطنبول وين دجي لغور خواي امكانات خاصه سفربر كرن دوام وياجي ببينن يعني يه هري ام بيجن كم خبات كر رايدارين دولت بخو بله كيك حنا في بارم برسك هبو پرسک منی بچوک رزدار سروک گشتی سه روبره ازو کک نورالله تیمور جیگری سروک گشتی پاکی ام چون هم او ام بیجن قولی وان با باجاروک چادری مدی هم جی آماده کاریا باجاروکی کنتینر دکرن کنتینرها لسریا ارغنه بو هما لباوی نخوشخانه پرورده و لیکولینی کدوین araştırma hastanesi لدناباوی و ریدا بو او باجاروک چادری جیش خو جارک ام بهبره از جیبترا ام چون موریدید براستی چادر پرنیزی هبن ممکنه که نخوشین جی چه ببن و گلک خطریه را بکریه و 600 کنتینر جبوی دیاربکر نت تشتکه در دورا 5-6 هزار مال خانه اوی خانیه وانا بین رو خاندن یعنی بحثا 3200 خانی دکن او هیجی بردوام لیکولین اوی daha زیده جی ببین تیچه بیجیج بیارا پارتیین سیاسی و سازیین سویل جبوی پشتگیریا وان خلق می کود چادر آدانه مرب دچه مربش حال وان راستی گرینه مرب دی نه حال وان نه تا حاله دوی کو سازیین سویل و پارتیین سیاسی چی بکن وندزانن روژا ارتش چه بو یعنی مخابن به شانسیک مزن لعالیکی به برف و سرما و سقامک پر زیده جیه بو و ویاجی مقدوریت گلک زیده تر و گرانتر کرد او لهنک جیا 6 و 7 مایده او چادر دانی بون حوال مجی ذاتن یکسر چبون ویدره ین آفاده نزانی بون چادر دینن بفکرن اوی هر مهدشون معاش خو او بکن همه چادر آویتو بون ویدره گوتون دشخور چادر دینن بفکرن وی خلق پریشان او را به چادر خو او بکن خلق پرانیا وان خلقی و ویجی به ویجم گنجم کردا راستی یعنی او مکمل ارگانیزاسیون مکمل نوا خود چکنه بی او üniversitede dere dide her hene grup çun alikariya cina و ابجی نشانه وی که دوی ام بهیوی بن به معنی خلق گنج مال اوی خودی درکتن ملت خودی درکتن ایده دولت او چادانینا چادر جاوی تو است خلقی ده دو سه روز عوجی ده او تو آلیکاریک جدی نگیش خلقی نه جگ چادر ایگ چادر دائمی ناصر یا فرقینه ام چبون مدید وی داره لکلک اوی وک آوک چمکی او در باسته به سه مهدی دو مهدی و در جه نخوشیه یعنی جه میشا و کل میشا و نخوشیه دی و گرماهی و پیسی و او چادرنا نه جه جیانه نن براستی دولت ترکیه سرش بو سر خو باویجه سر بویجه هما وای مچه کری وی هاویل مسئله دمره او ایشا به برنامه کره کو پیک دوی بیکرن ام چاقا چون پلاتفورما باجر یا آدیار بکره که 84 دزگاه سیویل تیدنن اوان لگور حسابی کنه او دکن تقریبا به 150,000 کس دیاربکر بیخانی بینن سر خو باجاره که دیاربکر باجار که مزنه یعنی او خانیینگ خراب ببنو ایگ خراب بنون ایگ او ببن یعنی 150,000 نفوسک او بیخانی بینن یعنی 5,000 چادر و 5,000 قابین و بوانا به ارتشانی پالیاتیف ارتشاشی نبول باجار اندی کارسات این مستره yani o konteyner çadırın dağıtının jî nelgor standartê jiyanên yani evay medît baran ekte li islah yew derê dî çad mara şey dibin avê dimanin
يعني هاوینه جی عینی پروبلمی هبن مخابن دولتا ترکیه دوی واری جیده تو برنامه کن داننی برخواه و بگشتی تو لی بنره او دولتا کجبو که پرسا کرد بکشتنه و بویران کرنه و باسیبلاسیون چاره سر بکر لگور خوشورتی را که 5 تریلیون دلار داده او دولتا و نکار او وای تاریخ جی دیار که اف پرسا جی بکشتنه و به ایمحای و بقاتلیا ماجوه نه چاره سر کرن ام بلا جورتی را نابه تواوی جی دوی مسئله جی عینی هشمندی هیه دوی مسئله جی نگش بود شتا چاره سر بکر صرف جبونا سر خوب باویجه صرف جبونا که هما وک وینه یکی او بده بیم بکن به معنی لی مخابن پروبلم جبود شوار لترکیه ایرو بصد هزاران بمليونان خلقه کی برخستن کری خلقه کی آزادیه انسانیت دموکراسیه بپارزه عدالت بپارزه وکویه بپارزه خلقه کی ونی مخابن هشمندیا ملت ترجی پوش کرنن به سیستم 100 سالی و سیستم وی شری و به شوونیسم و به نجات پرستی و به پروردهایی یعنی خلقی پوش بوی خلق نکال مافی خوش بگره اگر خلقی کی ونی برای خستن کری لمافی خو و وجدانی لمافی کرده بنریا ارتحاجی دوانی ندبو و اف دولتا نکاری ونی سر پیاج بما ده محقق ده هنکا بقرقوان بگرتا ام جی ایروپیف دیم وی ببینن که یعنی اگر ام لخوا خودی در نکبن و ام برخستن نبن اف دولتا ده هر واری ده چاوا که حتی ایرو 100 سال زمان کردی قبول نکریه به نیزی میلیونه کی کرد کشتنن به 10 میلیون کرد سرگون و جی واریوان کنن 5000 کرد و باجار کشتنن زمان ما جی قبول نکرنن اف دولتا به شویا خو به هشمندیا خو د مخابنج برکو ام نبر خستن به و کردجی ام جی دمجید پرابلم ده ام خوجی نه یگرتی بن او ام هلوسه یگرتی ملی دانینن و ترکیه جی مخابن خلق کی واتنه دولت هر اوی شرقی وی های بله. کلک سپاس برای مصطفی özçelik ام در پاسی مجره خویا دریم ببن وقت زانن دو هشته آداره بو روژا جنین کتکارین جیهانه وقت زانن هشته آداره د جواکه ده د ماله ده لجیه کارو لهر دوره جبو وکهوی هبه هاتیه تاین کرن جن و جواک هر تکوشینه دکن جبو وکهویا جنو میران جواکه ده از وابه جنا کرد رولا جنا کرد ناو دنگی جنا کرد لروجلاتا ناوین و لجیهان دنگ دایه ام بیجن دشر همبر دایشه ده جنین کرد لهمو دنیای بو سمبول آزادیه راپرینا سال چویی لروجلات کردستان دست بکر به پارولایا جن جیان آزادی دنیا هجاند و هینجی بردوامه لی بله ای سال جنین کرد بدل بریندار و بخمگینی هشته آداره در باز کرن او بدل خواه به پشگیری و آلیکاریه لبا خوشکین خواهین مغدورین اردهجه بون لبا کر و روش آوای کردستان هشته آداره جبر اردهجه که دششه سبات در رو دا بدلین بریندار پیشوازی کرن لگلک جیان جنین کرد چالاکین جبو پشگریا مغدورین اردهجه لدار خستن چالاکین تایبتین آلیکاریه جبو جنان و هشته آداره بیک آنین به پیامین ام بورنه دل ما بوره دوی دجواریه ده هشته آداره جی در باس بو برز مصطفی özçelik مدوهد مدیا دید و وجی بحث کر گفکاتن که کمیسیون جنین پاکی و تفگره جبو هشته آداره پاکیتین تایبت جبو پیوستین روزانه جنا هاتبو آماده کرن او پاکیت لباجارن جدا لچادر و کنتینان لجنان هات بلاف کرن از وها دست پی بکم پیاما تا یاوه یا جبو جنان و تایبت جبو جنین کرد چیه بنرنه و بگرن از لقال حمو ايشو وبرينو وغمن مي تشجبر ارتحجي وتشجي جبر في بندستيا ملتي ما ولاتي ما او خوا ارتحجك بردوامه كارستك بردوامه
لەگەڵ وا هەموو برینên dilê me jî de ez heştyadarê li hemû jinên Kurdistanê û cîhanê pîroz dikim. Rast do hevalên me pakê û tevgerê hevalên jin bi alîkariya hevalên me rêveberiya tevger û pakê jî li gelek ciya alîkariyên xêrxwazan gihandin mexdûrên erdhejê ê jin ew ê pakêtek taybet bi wan çêkirbûn û bi rastî jî hevalên me ku li wê derê ev di nav vê xebatê de gelek hestiyar bibûn. Yani yani ew jinên ku alîkarî wergirtinin pêşewaziyek ew qas xweş însanî û gelek jiya kurdayetî jî kirinin ku yani li gel vê karesatê jî tu dibînî ku gava merel hev xwedî derdikeve yek dibe deh. Hestê wan û hestê me re dibe yek û bi rastî jî dê ev ji me re bive ronahiyak. Mesela pirsa jin yani bindestiya jinê berhema sîstema bi sedan sala hezaran sala ya mirovahiyê ye. Yani ne îşê rojekê û salekê û 10 sala û hezar salî ye. û lê her ku mirovahî pêş ketiye jin jî jinê jî mafê xwe bi xebat û têkoşîna xwe rastî bedelê mezin bi dest xistiye û ev di hema her welatî bi vî rengî meşyaye gotinek heye yani kes heqê te nadite heta tu bixwe li heqê xwe li xwe li pêşeroja xwe û li jiyana xwe xwedî dernekeve ev taybetî ji jinê re were ye milletê Kurd jî eva em dibînin kes tu heqî nadite heta tu bixwe mücadelak têkoşînek rêk û pêk û bi rêxistinî û berdewamî û îstikrar û bi sebir neke tu nikar heqê xwe bi dest bixe ji bo jinê ev 2 qat û 3 qat jina Kurd û Kurdistanî ji alîkî wek Kurd û bindestiya wê heye ji alî wek jin bindestiya wê heye di vê çerçevê de gem meselê binerin mesela jinê rast sîsteme mesela sîstemekê ye yani ne îşê yekî duda û sisiya û mal û malbatekê ye divê sîstemek bêguhertin û ev sîstema divê jin û mêr di hemû warên jiyanê de wekheviya wan û mafê wan bê qeyd û şert divê bên qebûl kirin lê ji ber ku ev pirêza ku bi hezar salan berdewam e tu çi bike jî têrê nake ji ber wê jî wek gotina dibêje cudaxwaziya pozitif zêdetir divê warê de alîkarî ji jinê rivê kirin carna ew wêne gelek xweş heye divî warî de ew sê kes li pişt dîwarekî li pêşiya xwe dinêrin dibêjin gava tu bivê wekheviya hema wek basît her binê wan yekî sê sindoqa datînin ê herî kin dîsa nabîne nabû wekhevî wiyê ku bejnavî kurttir karibî bivîne vê nesisiya gerek tu hefta bixe binê nigêvî mesela jinê jî ev e ji bo ku em bikaribin vê birînê vê tehrîbatê bi rastî jî ji ortê rakin divê zêdetir em jinê bidin pêş û ez vê vêjim destpêka her tiştî jî yek bi yek her mêrek vê empatî bike destpêka her tiştî ew e heger mêr di mala xwe de ji bo hevjîna xwe ji bo xwa xwe diya xwe zarokên keça xwe navê xwe heger empatiyekê bike tiştê ku li wan dibin astengiyê ber wan û ew neheqê li wan dibe li min bive ez çi bikim ez çi dikim heger em vê empatiyê bikin ez bawer dikim dê karê me hêsantir bive dê ew rêvekirina maf û azadiyê jina dê hîn hêsantir bive lê mixabin sîstema ku hezaran salayê hatî hûnandin di genetîka mêra jî de ewek çêkirî ku xwe nikarin ji gelek tişta paqij bikin rizgar bikin û veya li hemû derê jiyanê jî de tê em rûbirû dibin wek Partiya Azadiya Kurdistanê em dibêjin jin di Kurdistanê de bingeha azadiya Kurdistanê ye îro
لهر چارپرچه کردستان جیده کیجا تفگرک نتوایی گرسهی هبه جن لپیشن جبوه جی ام وقت پاک جی وی وارید ام رخنه جل خود دگرن ام وقت خواه رخنه دگرن که من نکاری بویه قاندی پیویسته جنین کرد و کردستانی بخناف رفع پاکی هنن خبات حوالی المی جن خبات خود کن لید ورده که مایه ما پرن و جبو انواع که مایه نا تلافی بکن خباتک باشتر لازمش مره پاک دوی به پارتیا جنا پارتیا گنجا پارتیا همو کردستانیا کەک مستەفا ئەس باوەرم هەگەر کوردستان وڵاتێک سربەخوا بوونا نەت بندەستەیەک کۆلۆنیالیستان دەبوونا وێ ڕەوشا ژنێ بڕەنگێکی دم بوونا مەبەسا ژنا کورد و زیرەک بوونا ژنا کورد کرد کە بوویە di kovarên cîhanê de rûpela serekene jinên Kurd bi zîrekbûna xwe ez di wê baweriyê de me belê kek henefî pirsek te hebû بله وەک کو جەنابێ سەرۆک jî behs kir niha milletê Kurd milletekî bindest e lê belê jina Kurd di car bindest e yanî him bindestiya kolonyalîsta heye a dagirkera heye û him jî ji ber ku jin e bindestiyek dijî heye û wexta ku me lê rêxistinbûna jina jî dinêre di vî welatî da bi rastî ne li gorî dilê me baye yanî ez wisa rêxistinên pir xurt û girseyî ez nabînim îcar em bêjin rêxistinên neteweyî demokratîk û xwedî îrada xwe ji bo ku li vî welatî bên avakirin di wî warî da ez dixwazim ewkê we şiroveya we çi ye û çi dibêjin di wî warî da yanî ji bo ku jin li Bakurê Kurdistanê rêxistinên netewî demokratîk ên xurt ava bikin divê jin çi bikin û çi dibêjin di wî warî da kerem kin dixwazim divê derê balê bikişin xalek dî niha carna li vê derê jî mava dî roja jinên ketkar dibêjin rastê destpêkê dikir çal Amerîka ew bûyer çêbû û piştî wê wek heştê adarê roja bûyerê kir roja jinên ketkar wî hawî hat îlan kirin paşê netewên yekbûyî ev rewîze kir guhert û biya min anî astekîn rastir roja jinên jinan hemû jinan yên cîhanî ev rastir e ji ber ku mesele ya jinên ku ne ketkar jî dîsa dibin destiyê dibin zulmê denin neheqiyê denin û bindestiyê denin ji ber wê jî gotina roja jinan ya cîhanê ya cîhanî rastir e divê em bi giştî li mafê jina xwedî derkevin jin ji ber ku ewin wek sîstema ku mêr serdestin jin her tim wek cînsek bindest hatiye qebûl kirin ji ber wê jî divê em vê jî ew bikin baştir e wek gotin yadî niha helbete xebata jina li Bakurê Kurdistanê hatiye astek baş yanî jin êdî bi rêxistinin jin di gelek warê jiyanê jî de xwedî însiyatîfin lê divê em du tişta têkel nekin ji alîkî vê xebatê jinan yên taybet ew ê hebin lê divê em bizanibin ku jin û mêr bi hev re bixebitin dê mêr perwerde bibin pir muhîm e perwerda civatê ji ku dest pê dibe ji malê û zaroka dest pê dibe ev sedî sed e ew aîla ku di mala xwe di zarokê xwe kur law bi perwerda ku ew xuşka xwe wek hevin bi wê perwerdê mezin bikin û mêr jî jina xwe hevjîna xwe wek xwe bibîne bi wê kulturê gizar û dûr dimezin bibin sibê diro bi hezaran de hezaran sed hezaran aile vî hawî vê kulturê mezin bibin civat
zaten de ji kokê ve tesîrek mezin lê bêçêkirin lê destpêka her tişî birêxistin bûyîne jin divê birêxistin bin çi birêxistinên taybet yên jina çi birêxistinên sivîl û çi birêxistinên siyasî jin divê nava xebatê de bi nav jiyanê de bi û divê vî warî jî de mêr rastî jî astengiya dernexin divê wan bibin alîkar û wek min got yan di mesela piştgiriya jina de divê jina bidin pêş û divê bibin alîkar divê em bibin alîkar ji ber ku îmkanên ku ew bi taybetî li Kurdistanê û li gelek derên ku di aliyê civakî jî de piçek paştemayî de mesela piştgiriya jina gelek mühim e lê ez bawer dikim jinên Kurd û Kurdistanî yên îro newek 10 sal berê newek 20 sal newek 40 sal berê û dê demê pêşî de vîhaybin lê birêxistinbûyên û di hemû warê jiyanê de aktivîzebûna jina dê jinê jî mêra jî û jiyanê jî biguhere nêviyê civatê ne aktif bin ew civat nêviyê mirî ye devê Bele. Gelek spas Birêz Mustafa Özçelik saatek derbas bû em derbasî mijara xwe ya sêyem bibin em werin em dîsa werin bûyerek nemirovatî ku dîsa bû li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyê em werin maça Bursa Spor û Diyarbekir Amedspor ku ji futbolê wê de tir her wehşet lê hebû mijara me li ser bûyera ku lîstikvanên Amedsporê li bajarê Bursayê yê Tirkiyê ku hem beriya lîstika bi tîma wî bajarê re li otela ku lê diman rastî êrişê hatibûn û hem jî di dema lîstikê de li saha futbolê ji aliyê lîstikvanên Bursa Sporê ve rastî êrişê hatibûn û sloganên nîjatperest li dijî wan hatibû bilindkirin her wiha di dema lîstikê de li stadyumê û li tribûna ji aliyê terefdarên Bursa Sporê pankartê otomobîla Torosa spî û wêneyên kujerên Kurdan hat bilindkirin ew wêne û vîdeoyên êrişên nîjatperest ku belav bûn raya giştiya Kurda de gelekî deng vedan ew vîdeo û wêneyên nîjatperest travmayên salên notî careke din di mejiyên Kurdên Bakur de vejan di dilê Kurdên Bakur de vejan dewleta Tirkî bi salan bi hezaran kes ji aliyê kujerên weke yeşîl ve bi wan torosên spî wan otomobîlên torosên spî ji malên wan biribûn bi awayekî hovane kuştibûn û wendakiribûn ew dîmen bi rastî me gelekî êşand wek me got ji futbolê wê de tir her wehşet bû di wê lîstika futbolê di navbêna Bursa Spor û Amedspor de ku bû li deplasmanê Birêz Mustafa Özçelik te resim û vîdeo klîpên beriya lîstika futbolê dema lîstika futbolê û yên piştî wê te dîtiye ve beyanên rayedarên berpirsên bajarê Bursayê û yên dewletê jî we dît û we xwand ji bilî futbolê wek me got her tiştê din hebû tu vê bûyerê çawa şîrove dikî em were dest pê bikin beriya her tişî divê em bizanibin ku ev êrîşeke plankiriye ev ne îşê çend nîjatperestên li Bursayê rabûnin êrişî ew ê kirinin ne ew e ev plankirî ev mesajeke tehdîdeke li hemberî milletê Kurd e divê em vê bivînin û carna mesajê wa li cîhekî ev mesaj tê dayîn ez dixwazim vê ewlî vêjim yanî ev milletê ku ewa 100 sal milyonek zarokê xwe van qatliyamna de şehîd dabe û ev milletê ku bi hebs û zîndan û kuştin û sürgûn û wêrankirina û talankirinê ve asîmlasyonê ji ortê ranebûbe û doza wî têkoşina wî ranewestiyabe dê va tehdîtna jî raneweste ew wêneyê yeşîlê ku yek ji evê sereke ê faîlî meçûla ye wêneyê wî derdixin 17,000 kes di salên nodî de bi destê dewleta Tirkiyê û bi çeteyên wê û mafyayên wê û bi hêzên wê tarî
organiza devleta Türkiye 17,000 kes hatin kuştun bi navê failî meçhul devleta Türkiye xwe kuştibû. Devleta Türkiye 17 kuştina 17,000 insana nikarî doza vî milletî ji ortê rake ji nodî heta îro binarin doza azadiya Kurdistanê pêşketina hişmendiya netewî du qat sê qat zêdetir bûye. Divê ewliyan vê tespît bikin lê ev îşekî plankiriyê gotina Dewlet Baxçelî lê xwedî derketina van nîjadperest û êrişkara bi xwe diyar dike ku ev plankiriyê û helwesta parêzgerê waliyê Bursayê û rayedarê wanê emniyetê helwestê wan û di sehê de ew helwesta wan giş nîşana wê ye ku ev êrişek plankiriyê nîjadperestiyê li dijî Kurdayê em vêya şermezar dikin. Îro heyetek pak û tedeka tevgerê çûn li Diyarbekir seredana Ahmet Sporê kirin, serokê Ahmet Sporê kulübê û bi rayedarê wan re veberê wan re hevdîtin agahdariyên gelek balkêşî hebûn. Yani bifikirin çaxa maş diqede ji rêvebir ê Bursa Sporê ji terefdar alîgir û futbolciyê futbolîstê wan giş diçin ciyên cilguherîna futbolîstên Ahmet Sporê li vê odê êrişî wan dikin. Yani ne dusê alîgirin futbolîstin alîgirin û rêvebirin bi giştî û polîsî li wê derê temaşeyê wan dikin. Yani ev êrişa êrişek nîjadperestiyê êrişek tehdîtwariyê ev ne valayê nîşana wê yekê ye ku dibên em dijminê Kurdanin helbette Kurdistanê ew pir baş çêbû xelkê Kurd Kurdistanê li Ahmet Sporê xwedî derketin em giş îro dibêjin em Ahmet Sporin em alîgirê Ahmet Sporênin li Tirkiye jî gelek aliyên Tirkiye êgê xelkê bi rastî însanin û li vê li hemberî vê nîjadperestî helwestgirtin jî hebûn bi va êrîşna dê nikaribin milletê Kurd jî serî bitewînin û wek serokê kulûba Ahmet Sporê Birêz Selahdîn gotibû dibêje helbette em ê serê xwe li ber vanan netewînin em ê riya xwe berdewam bikin. Êrişa li hemberî Ahmet Sporê êrîş û tehdîdekir li hemberî hemû milletê Kurdê divê vê hestiyariyê em tevbigerin û em şermezar dikin protesto dikin. Hemû evê ku divê zaten baroya Amedê divî warî di helwesta xweş girt wan û dezgehên sivîlê Amedê 84 dawê vedikin derheqê hemû rayedarên Bursayê de û de ji bo ku Federasyona Futbolê jî derheqê Bursa Sporê mueydeyên pêwîst bavê jî gav hatin avîtin kayê çixwaz bikin nekin em nizanin lê divî warî jî de careke dî platforma piştgirî û parastinê ya bajarê Diyarbekirê bi rastî rolek xweş lîst û li Ahmet Sporê xwedî derket ne ew tenê li her çar aliyê Kurdistanê li başûrê Kurdistanê li welatê li perçeyên dî li diaspora li Tirkiye herkes bû Ahmet Spor û ez jî wek serokê Partiya Azadiya Kurdistanê li ser banga ew 84 dezgehên Diyarbekirê 24 saeta gotibû em logoya wan min jî logoya bikaranî em jî Ahmet Sporin vê malê. Belekek Mustafa nûnera hikûmeta Herêma Kurdistanê ya Amerîkayê beyan Samî Abdurrehman jî diyar kiribû ku diyar kir ku nijadperestî tundiya li qadên futbolê nayê qebûl kirin û got em îro hemû piştgiriyê didin Ahmet Sporê. Rastî gelek wek we jî got gelek piştgirî ji Ahmet Sporê hat. Hekek henefî ez barin pirsek te hebû fermo? İnternetakek henefî ji Diyarbekir ji Amedê ger derfet heve ez dixwazim erê ez dixwazim pirsekê ji rêzdar kek Mustafa pirsim rêzdar serokê giştî em zanin ku Baxçelî rabû axaftinek kir di wê axaftinê xwe da behsa Ahmet Sporê kir got bajarek bi navê Amedê tinê ye û tîmek jî bi navê Ahmet Sporê jî em tune dihesibînin û spasî
و پیرۆزباهیە خۆ ji temaşevanên Bursa Sporê rakir. Ev ya jê wisa xuya ye ez wisa dibînim ku di pişt vî îşî da weka ku dewlet bi xwe hikûmet bi xwe hebe û dewleta Dewlet Baxçelî jî hebe. Wisa xwanê ye gelo vî warî da ew ê çi bêjin? Ya min ev bombe bi destê wan diteqiya erê wan dixwaz babîjin nav mala Kurd Kurdayê meha bikin destê wan diteqiya helbette ev kiryarên vî rengî divê bi tecrübê me henin di berê jî de tu carî ne îşê sê çar nexweşin psikolojiyê û çend psikopata ne wanin ev organîzenên beşek dewletê va tişna organîze dikin dixwazin mesaj û tehdîda bidin milletê Kurd Dewlet Baxçelî jî ew gotî divê Ahmet Tuneyê yanî bi rastî jî heger tu ew binar ev ne ji cehaletekê ye Dewlet Baxçelî û şêwirmendên wî rayedarê wî baş dizanin Ahmet jî heye Kurdistan jî heye û di tarîxa xwe de ew çawa li tutanaxê Meclîsa Tirka jî û li tutanaxên Osmaniya jî di nêrê Kurdistan jî heye û Ahmet jî heye ji ber wê derdê wî ew e ew bi xwe tehemil nakin zaten yani ew kîn û nefret û dijeyetiya li hemberî Kurda bi destê hindek kesa vî hawî diverşin didin der û dixwazin tehdîd bikin ya min jî ev meselek organîzekirî ye lê yani milletê Kurd serê xwe natewîne milletê Kurd li hemberî van êrîş û tehdîda serê xwe netewandiye dê netewînin jî bila ev jî bersîva me ji wan nîjadperest û ew kesên ku ne mirov in û êl pişta wan e Berekek Mustafa biraya te divê Amed Spor çi bike piştgirên Amed Sporê çawa tev bigerin ji ber ku em ê çawa hêrsa xwe bixwin ez xwazim ji ber ku em hêrsin em ê bibin mazûban jî wê dûr bi ji van dera werin mala me tedî futbolê di mere derin mala wan û tên mala me ro deplasman û xwediyê malê em ê vê hêrsa xwe çawa bixwin em ê çawa hewl bidin mitewazî bin em ê çawa bikin belê doz were vekirin yani divê li Fîfayê doz were vekirin hem li Dewlet Baxçelî wê şîrovawî û hem jî li Bursa Sporê lê em ê çawa hêrsa xwe bixwin em ê çawa hewl bidin mitewazî bin em ê çawa bikin niha divî warî de bawer dikim wek prosedura yasayî û prosedura ku li ser ji bo FIFA û ji bo Federasyona Futbolê ya Tirkiyê de ew prosedura tê taqîb kirin çi Amed Spor çi Baroya Diyarbekirê bawer dikim îşekî baş dikin divî warî tiştê pêwîst ew dikin îtiraz û li heqê xwe xwedî derketin û ewana gişî dikin niha ev ne cara ewil e berê jî Diyarbekir Spor futbolîstê wan ê tûşiya êrîşa bibûn li gelek ciya de em divê sakîn bin em wek va nîjadperesta û ewana em ê bi êrîşa û bi heyfstendina vê neweyê em ê tev negerin em gava ku Amed Spor her golekê bavî ji ew gol wek narincokekê ye wek kevirekî li serê ew nîjadperestan e û her ku maçekê qezanç xwe derbavê lîga serê ew ê çawa bersîva herî baş tê vê dayîn û helbete alîgirên Amed Sporê jî li ber deriyê ew ê de cewaba xweş dan wo kînin em Kurdin em vî hawî helbete divê em li hember ev êrîş û provokasyona jî hişyar bin em bi rengê ew dikin em ê tu carî bersîvê nedin ewa lê di xebatên xwe de Amed Spor li ser seha futbolê de û sporê de divê bi centilmenî xebatê xwe bimeşîne ev doz ne dozek rojane ye heger milletê Kurd Kurdistanî temama Kurdên cîhanê bi yekdengî destan hev û piştgiriya Amed Sporê kirin ev e bersîva herî mezin ji wan re û carna wek min got
بۆمبە و نارنجۆک دەستێوان تەقی ئەوجی دەستێوان تەقیایە ئەم بسەرکەتنن ئەو هات پرۆڤۆکاسیۆن و ئێریش و تهدیدێوان وان ڤەگەریایە وان بەڕانگەی خۆدایە دوێمانی ببینن گوتنە کوردی هەی دەبێکی چی دکە بخوا دکن ئەو ژی بڕاستی بخوا دکن یانی مەرە چاوا لێ بنەڕە زەرارێ دەدن خوێ و ناوێ خوێ ji خوێ tên naskirin bi hovetiya xwe lê car bi car di bûyerên wa de dîsa xwe din naskirin bi rastî belê spas Birêz Mustafa Çelikek Henefî pirsê te divê mijarê de hene an em berdewam bikin نا me tamam em berdewam bikin ji xwe wexta me pir belê derbas bû belê em werin belê gelek spas em werin mijara xwe ya çarem mijara me maseya şeşling namzet û bernameya hilbijartinê û li wer Kurd û partiyên Kurdistanî Birêz Mustafa Çelik li Diyarbekir di dema erdhejê de navê platforma parastin û piştgiriya bajêr hat bîstin her wiha piştî bûyera maça ku me niha behs kir Bursa Spor û Amedspor dîsa navê platformê derket pêş gelo ev platformeke mayînde ye an ev platform kengî hat danîn û ji ku bêktê her wiha gelo mirov nikare platformên vî rengî li bajarên diniyê Bakurên Kurdistanê jî damezirîne ev platform bawerim wezîfeya meclîsa bajêr dibîne dikare bibe rêxistinek gelêrî ji bo helkirina çareseriyan hinekî ji me re behsayê bik û dûr em ê herin mijara hilbijartinê belê belê niha beriya mesela qeyûma derkev holê li bajarên Bakurê Kurdistanê konseyê bajara hebûn û konseyên bajara wek li gel belediya û li gel rêveberiya wî bajarî bi hev re ji bo pirs û pirsgirêkên bajêr di nav koordinasyonê de bûn rolek wanî baş jî hebû lê piştî qayyûm li ser belediya danîn li ser va konseyna jî qayyûm hema me hat danîn wek fiîlî ew jî tune hatin hesibandin piştî wê li Amedê ev platforma parastin û piştgiriyê ya bajarê Amedê hat avakirin ev tu eleqayê bi erdhejê tune yî vay yanî belkî 6 meh hatiye avakirin heştê û çar heştê û du bû heştê û çar ew hîna jî zêde bikin em çaxa çûn ji bo erdhejê me çû seredana wan kir li Amedê agahdariye dan me ewin heştê yanî ew gelek berfirehê ez karim vêjim fiîlî ew ê ku karibê wî bajarî bibe dengê gelê Diyarbekir û li pirs û pirsgirêkê wan xwe derkevin esas fiîlî eweke meclîseke vê menê me re bifikire dezgehên karsazanin baroyên ewkatanin hukukçiyanin em bêjin ê tabîba doktoranin ê mühendisanin yên beşên civatên giştin mafê mirovanin yanî ew gelek berfirehe û rolek taybetî vê erdhejê de rolek gelek baş dîstin nel Diyarbekir tenê alîkariya gelek baş û bi rêxistinî gihandin bajarê dijî li her bajarî bi vî rengî ev platform bê avakirin ez bawer dikim di gelek meselên dijî de dê rolekê bilîze me wek pak û PSK û TDK tevger ji bo daxwazên acîl ê milletê Kurd me xebatek dest pê kirbûn me wê çaxa vana hîna ev platform danenî bûn hema bi sedî hefteyê va dezgehna yek û hevdîtin me çêkirbûn gişa piştgiriya daxwazên me kirbûn gotibûn daxwazên meşrûnin û em jî li gelin yani zimanê Kurdî ve zimanê perwerdê nasema Kurdî bê qebûl kirin xanûna bingehîna Tirkiye bê bicî kirin û mafên azadî û demokrasî ew ê di vî warî de ez bawer dikim di rojên pêş jî de heger koordinasyonek baş li navbêna partiyên siyasî û van dezgehên siyasî bibe dê di hindek mafên însanî mafên Kurda yên ziman û nasname û di gelek mafên azadiya jina mafê azadiya mirova mafên demokrasiyê de gelek tişta jî de ew rolek baş bilîzin divê em ji nû ve vê meselê binirxînin û awayekî hem piştgiriya wan bikin alîkariya wan bikin hem jî wan re koordinasyonê de em bikaribin va dezgehna jî rolek hîm aktîvtir û baştir bilîzin belê gelek spas kek Henefî belê
بله سپاس رێزدار سەرۆکێ گشتی ez dixwazim em werin hilbijartina niha piştî erdhejê ewilê AKP bi awayekê xwest ku hilbijartina paş vebixîne lê belê ew pêşniyara wan ji alê partiyên siyasî ra jî ji alê civakiyê ra jî nat qebûl kirin piştî wî ew maseya şeş alî civîna xwe da dest pêkirin gotin em ê ewkê xwe be namzetê xwe em ê tayîn bikin lê belê di wê civînê da krîz derket Meral Akşener roja piştî wê civînê got em ji wê maseyê veqetiyan piştî wî gelek ew çêbûn ew çûne hatin çêbûn di paşiyê da li hev kirin û namzetê wan bû Kılıçdaroğlu. Di vê navberê da Erdoğan jî ewkekî daxuyanîkî da got ez ê roja dehê me yanî sibê ew biryara ku ew ê hilbijartin di çardeyê Gulanê da çê bibin ez ê wê qararnameyê derxim. Ku di çardeyê Gulanê da bibin 68 roj ji hilbijartina ra maye. Di vî 68 roj jî ne demekî pir dirêj e. Hetanî vêga vê jî diviya bû ku Kurd bi zelalî derketina holê û çi dixwestin banî ne holê. Lê belê em lê dinêrin tit tiştek li holê tune. Yani Kurd çi dixwazin kes nizane, hê jî kes nizane. Di vî warî da em ez dixwazim ku tu katê çi bêjî em kerem ke. Niha ev erteja helbette em li tabloya ku ertejê bi xwe re anîye lê binare li teqrîben 4-5-6 bajara yani çawa wê hilbijartin çêbivê her çiqas ew li jineya bilind ya hilbijartinê gotî problem tunu em karin bikin wê de lê gotu lê binare bi 100,000 însan yani behs dikin 3-4 milyon însan cî warê xwe terk kirinin ew ê herin wir bajarên dîrayê xwe bikarbînin sîstemê çawa be hezar hîle û neheqî ew ê bikeve vê ewlê em vê bivînin yani îradeya xelkê wî bajarî dê bi wê mena ku ew bixwazin ew bicî nebe ev xwaz serê xwe pirsgirêkek kir vê em vê meselê bidin berçava ya dî niha bi giştî sîstema hilbijartinê bi xwe nedemokratîk e divê em wê jî bizanibin yani çi bi mesela bendê xwe çi bi mesela ku ew partiyên ku çil û yek bajar û sê payekê navçeyê wan nikaribin teşkilatê wan tune bin nikar beşdarî hilbijartinê bin ev bi serê xwe bendeke benda dî yani rastî jî îro ev sîstema hilbijartinê ku li Tirkiye tê danîn ne ew sîstemê ku li gor vê anayasa qanûna bingehîna heyî li gor sîstema partiya li gor sîstema hilbijartinê li gor destûra parlamentoyê bixwe bi vê sonda parlamenteriyê bi vê sîstema dewlet û Tirkiye heşmendiya wê ve yani kavê çawa hilbijartinek demokratîk çêbivê o wê çawa li wê derê li wê parlamentoyê mesele bên çareserkirin parlamentoya ku çawa yek Kurdî daxifê mikrofona digirin û dibêjin di qeydên parlamentoyê meclîsê jî dibêjin bi zimanekî ku kes nizan çi ziman e bilinmeyen bir dil x dil dibêje dikirin tutanaxê zimanê niha di vê wêneyê de hûn lê binerin ewlê ez wek siyaseta pakê a giştî dixwazim ji we dibêjim me wek pak di konferansa xwe par de li Amedê me 15 cotmehê di konferansa xwe darxist û siyaseta me 8 sala jî li ber çavayê em dibêjin parlamentoya Tirkiye bi vê wêneya ku îro ana min tarîf kir bi vê şeklê ne cê çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê ye û ne cê çareseriya demokrasiyê jî bi vê destûra xwe bi vê sîstema xwe heyî li wê derê tu nikarê bi wê mena ku behs dibe
هناك دبين يا ويدر أمي برسا كرد ويد هذا بدبي تمام بارتيين ملت اتفاقا ملت وجمهور وقال لك بارتي دبين أمي برسا كرد للبرلمانتو يشار سر بكن برسا ديمقراطية مخاطبة برلمان نورية راسيا مسألة دبي أم فينن ليه دبي أم راسيا تجي بين وقت باك أم بخوانا وقت ردية جينا نجي ام دبیجن دولتا ترکیه بقالك دزگاه خواه بقالك دزگاه خواه رئاستنگی و او لبر مدانینم که جبو که ام نکاره بن ریل برخواه وکن قالك آستنگی قانونی و پراتیکی لبر مدانینن لیدوی اموانا جعالی کی وجبو ام بشکینن و آستنگینا ام محاوله بکن جعالی کی وجب دوز آزادیا کردستان پیش تبون به معنی ام سیستما هلبجارتنا و پارلمانت یا ترکیه جه چهار سرینا بجلی ام هلبجارتنا جرد ناکن دوی ام ملت خود هلبجارتنا دوی آلترناتیو نهلن دوی ام وار راستینا گشه و راستیا ملت خود اویر خلق خود بویشن ام بویشن اف تشتیم کبانا که بحث دکن براستی در دیوان نه چهار سریا و پرسو پرسکلی کانن دوی اولی ام جی وک آلیه کی ام لصحی هبن آلیه کرد و مثلا چوینا پارلمانتو جیده و پاک ام دور جیده دبیجن یعنی تو کاری بایقوت جی بکتابی هل بجارتنا ده بایقوت جی ریکه تو کاری هر بکب هل بجارتنه لی تو نچوی تو نچ پارلمانتوی تو نچوی سونده جی نخو او جی ریک ده جی تو کاری او که بکه yani hinek kare her parlamentoye ji mecburiyetê wê sonde bixwin lê wê derê bikin platformek ku tu daxwazê miletê Kurd bîn rojevê û tu li wê derê ji wê platformê jî bikar bîne. Di vî warî de ême çerçeva me berfirehe li gor şerda em dikarin wana gişa bijî bînin. Di vê hilbijartina li pêş me jî dihîna wek pak me xwe biryarek nîhayî nedaye em ê ser vê rêbaza xwe meselê binirxînin. Eger em لوینه نها بنرن اتفاق ملت و اتفاق جمهور هیه اتفاق ملت جی اتفاق جمهور جی دا اوه خود بیان و برنامه و اوه خود حتی نها بحثا کردا جی نکرن بحثا زمان کردی جی نکن اول برچعوایه اگر ام سیاسته که با افرینند و ام وانا جی بدن برچعوا ام وقت پاک ما تثبیتک دانیه به تایبتی جبو اوه سروکوماریه ام دبیجن او نامزت سروکوماریه یک هبونا ملت کرد و زمان پرورده اب زمان کردی فرمیبونا زمان کردی قدخین لسر ناو کردستان و قدخین لبر آزادیا فکری و ریخستنی لسر وی اساسی جهولی راکو بویجه از وان خالاد دستورا ترکیه قانون گهنا ترکیه بجی بکم از اوین کسایت سیاسی و روشنبیر و نویسکارین حبسه دوان آزادی وان ریر لیوکم و دعوانا گشا جوالی راکم و پیمانه گو ترکیه ایناو نتوی امضا کرنن از حوجداریه بجیبینم کی جا نامزد اوی سروکوماریه و بخ برنامه خو و اجرای گشتیر تحوده بده ام وقت پاک کارن پشکریای بیبکن لیجبو بشتاریا هلبجارتن پارلمانتوی نها ام دناوا خوشی ده دنرخینن ام دخوازم به آلیه کردستانی خواه کردستانی دبینن لسر برنامه که جبو دخوازن عاجل ایرو ام بدن پیش البته برنامه کردستانی جی اتفاق لازمه لی ایرو دوا هلبجارتنا جبو گوهرتنا دستورا ترکیه و دم هلبجارتنا دن لسر دخوازن عاجل جی ام دکارن به پتانسیل کرد و کردستانی به مسئله بنرخینن کام کارن چه بکن لی تجربه می بری 8 سالاشی لبر چعوایه گاوا کو ام هنا کار دیالوگ و دانستنه که دکنجی دوی ام وا تجربه خوشی بدن بچعوا دوان روزم پشته امید وی وارید سیاست زلال دناوا خود برای اکشیر پارلمان کن. بله کلکس پاس. بله رزدار که مصطفی چلیک از خوازم بدی واگیردای پرسک دنجی بپرسم. انها هلوستا هدفه yani وقتا کو مرولید نیره پشتی کو کلشداروغلو دیار بو کو کلشداروغلو نامزد اتفاق ملته برز هفسروک هدف رابوگو
em li benda Kılıçdaroğlu'na ku were bi me ra hevdîtinan pêk bîne. Wek cenabê te jî zane Ahmed Türk di sê mehberê got Kurd ew ê dengê xwe bidin Kılıçdaroğlu. Yani ji vê gav da ji sê meh, çar mehber ya hilbijartinan da, şeş mehber ya hilbijartinan da weka ku HDP aliyê xwe kevş kir. Aliyê xwe zerar kir. Dîsa Birêz Selahattin Demirtaş nameyek ji Akşenerê reşan. Berê gotibû ez ê herim ez û xanima xwe em ê herin ama ji nişka li derê Akşenerê xin û em ê li mala wê taştê bixin. Vê gavê jî nameyek şand jê re. Wexta merivan teva datîne ser hev gelo rast e ku ji vê gav da HDP aliyê xwe kevş bike û tu bazarîkî tişkî jî hê çê nebiye û divê werin em bi hev re hevdîtin bikin ê ku pêwîstiya wan bi HDP heye ew nabêjin haydê em hevdîtin bikin ew divên werin em hevdîtin bikin lê belê ji tifaka din re jî weka ku dîwarek di nava wan da ve ew ki nakin gelo ev ya çi xas rast e ez dixwazim divî warî da jî ez dîtinên cenabê te Belê ez hîn bibim. Belê. Birêz Mustafa Çêlek ez dixwazim li veya zêde bikim ji bo ku tu bi giştî gişî şirova xwe bêje. Pak û partiyên Kurdistanî di vê rewşê de bi HDP re an bê HDP dikarin çi bikin tu veya jî lê zêde bike. Spas. Belê niha HDP yani siyaseta xwe li ser bernama xwe ku dibe welatê hevbeş û netewa demokratîk û Cumhuriyeta Demokratîk li ser vê bernamê hatî damezrandin û li ser vê bernamê dimeşe û pratika wê jî her li ser vê bûye. Niha li gel 5 partiyên çepên Tirk Tifaka Ked û Azadiyê damezrandiye HDP û niha xebatê xwe jî giş li ser vê dimeşîne. Heger em ralîta HDP binarin, HDP bi xwe jî partiya koalîsyonê ye. Cepheyeke, hevkariyeke. DBP û 5 partî û rêxistinên çepê Tirka bi hev re HDP çêkirine. Yani DBP û 5 partî û rêxistinên çepê Türk DBP çêkirine, DBP jî çûyî bi 5 partiyên çepê Türk İttifaka Azadî û Kedê çêkirî. Tê wê meعنê ku DBP bi 10 partiyên çepên Türk partî û dezgehên rêxistinên çepê Türk re ittifaqek çêkirî esas ana hilbijartinê de. û ev 10 partî û rêxistinên çepên Türk heger em li giştî lê binarin yani dengê wan potansiyela denga li Tirkiye bawer dikim sedî yek nakijî yani gişê wan lê HDP di hilbijartina de va 10 partîna DBP ittifaqê de ye û li ser bernameyek ku dibe Cumhuriyeta Demokratîk û welatê hevbeş xebata xwe dimeşîne di bernama Ked û Azadiyê jî de ew ittifaka Ked û Azadiyê jî de pir tiştên balkêş hatî nivîsandin çaxa behsa pirsa Kurd dike dibe ew biriyên demokratîk û aştiyan bê çareser kirin û dibêje ev pirsa dibe ji li gor prensîbên ewrensel ê nasnameyê divê em ê bernama xwe bicîbînin û mafê zimanê dayîkê em ê bernama xwe bicîbînin. Yani di vê bernameyê jî de navê mafê perwerdeya zimanê Kurdî em ê bicîbînin. Çünkü ev bi xwe ittifaka Ked û Azadiyê ne a hilbijartinê dibe ez alternatîfa iktidarê min. Ez ê bêserhukm Tirkiyeyê idare bikim. Yani ev ittifaka Ked û Azadiyê ku HDP tê de ye bêserhukm dibêje ez ê mafên nasname yên ewrensel bicîbînim çiyê nebeliye. Yani navê nasnama Kurdî ez ê qebûl bikim û destûra Tirkiye bicî bikim. Dibe ez ê mafê zimanê dayîkê zikmakî ez ê bicîbînim. Maf çi mafê zimanê dayîkê navê mafê perwerdeya zimanê Kurdî ez ê bikim.
بحثا کرد ملت کرد کردستان بندستیا ولاتکی ملتی هیچ zaten بحث نکن ایده جبروی گواکو عملوی تابلوی دنرن yani HDP bir rengi xwe ne pir tişkî ew ku em lê şaş bibin ka çima HDP dibêze piştgiriya ew ê bikim Kılıçdaroğlu bikim em bixwe yani em jî hemberî çi Kılıçdaroğlu çi namzetekî dî em ne pêş hikmînin em bên heger nasnama milletê Kurd û perwerda zimanê Kurdî û azadiya fikrî û ramanî û rêxistinî evana qanûna bingehîna Tirkiyeyê bêvcî kirin kîv cî bike û veya tehûd bike di raya giştî de piştgiriya bikin lê hîna veya vay İttifaqa Millet ewa xwe îlan kir bernamaya xwe heştê çar prensîbî û 2600 xalên ku sistema Kurdkiriya parlamenteriyê yek kelîme peyva Kurd yek kelîme zimanê Kurdî têr tuneyê yani em bêjin Birêz Ali Babacan û Davutoglu gelek cara behs kirin gotin ew terîfa hemwelatiyê wetandaşiyê divê bêguhertin û divê mesela zimanê Kurdî perwerdayê vê qebûl kirin lê mixabin İttifaqa Millet veya cî negirt ew bes fikra wanî tenê maye yani heger bi va bernameyên heyî tu lê binere İttifaqa Millet jî ji bo Kurda û ji bo demokrasiyê jî şikî nayîne çünkü xalek di wira bernamewan heye dibêje mesela yekitiya dewleta Tirkiye unîter sistema dewleta Tirkiye hebûna dewleta wê û bê parçenebûn û cudanebûn û ev tişna giş prensîbên esasînin azadiya fikrî û ramenî çapemenî ne divê evê de ye xalê yani yekî ku zimanê Kurdî parêzi milletê Kurd parêzi behsa Kurda û mafê Kurda bike ew nakeve çerçeweya mafê azadiya fikrî û rêxistinî yani wan jî xwelgor her çar madeyên destûra Tirkiye zaten we xwe dimînin ji ber wê yani helwest ew bernameyê xwe heyî zaten AK Partî pratîka wê li ber çavayê AK Partî 2002 heta 2010 gelek tişkirin esas ne gavavîtin û mesela Kurda û ewandı yani İttifaqa Millet hîna nehatî wê astê jî heger em rastiya meselê binerin lê îro AK Partî jî ji Dewlet Bahçelî û MHP jî paştetir bûye di pratîka xwe de êdî nel hemberî Kurdên Bakursanê Kurdê Başûr û Rojava jî şer dest pê kiriye yani maalesef ji bo Kurda ne wêneyek xweş e û 6 milyon rayê Kurda didin HDP Kurd raya xwe din wê hestê din ku divên Partiya Kurdayî lê HDP bername û kiryara xwe mixabin li gor vê tev nagere û ne wek partiyek ku Tirkiyeyî demokrat ku mafê Kurda jî parêz wê rola xwe jî nayîne jî mixabin yani partiyek Tirkiyeyî demokrat bi serçava divê hebûna Kurda qebûl bike mafê Kurda qebûl bike mafê wanê acîl ê îro bixe bername xwe mixabin ev İttifaqa Ted û Azadiyê ev jî nekiriye اوانا گش پروبلمن لگل HDP ما اتفاق 2018 ما پنج پارتیان کردستان اتفاق هلبجارتن دانی بو ملگل HDP دانستندن کر و مل سر شش خالال هفدو کر HDP بیک جو کثیر توی زحتا بکه اف خالی مل هفدو کر و امضا ویتنه تونه حسابان چوش خود دکلراسیون خو اعلان کردن پاش تکلیف المعانی کا وای دکلراسیون نبو پرنسیب نبو کام چند پارلمانتریا بدن و ماجی قبول نکرد مگو ویا یعنی بخوا بیرزیه لهم بریمه ما خو درد ما ناو که ام بازاریا چند پارلمانتریا بکن ام یروجی دوی اویدنن لی اف پراتیکا HDP البته که جالیه دانستندن و دیالوگ جیده پرسکریکا در خدمت و راستیه جی ویژن HDP حتی ایروجی ز حجمر نکریه عکسی ویده که لهر درید بیش بر هجمارا پارلمانتریا ملحب دو نکری او جی وقت سیاست اخلاق سیاسی جی دین راسته ام خوک پارتی آزادیا کردستانی امی بخوازن اول به پارتی نتوایی کردستانی لسر برنامه نتوایی و لسر برنامه داخوازن عاجل هگر ریاوی هبه ام هفکاریه که بکن البته شرط جی گلک زحمتن شرط هل بشارتنا امی لگور ویل اواخب نرن و بریاره که بده gelek spas Birêz بله Mustafa از دخوازم پرسا داوی آخو پیشکش تبکم که مصطفی
نها جناب تجی پیزانه او محکمه و بلوکیا سر حساب پره ای خزینه کود ده هده پر راکر و دیسا دادگاه دوزا هده پیجی کو اوی بدفکی خو بپاراستنا پاش خست 11 ماه نیسانه لگور جنابته اما بکرتاسی لگور جنابته افته چواته یعنی مرب ویا چوا بخوینه نها پاک پارتی آزادیا کردستان اونزان در حق دوزا گرتنه هیه و هاتی آستا هری داوی ما پاراستنه خاکری و بکردی و ترکی و هاتی و آسته که ایمجی پاراستنا بدفکی وقت سروک پارتی دوی محکمه قانونا بنگهیم با مکن اما هر نسلنا به پارتی پاراستنا بدفکی بکن پشتی ویجی ده راپورتر اواخو حاضر بکو و انجام که بکرن نه پارتیا که در حقیقت دوزا گرتنی هاتی وکرن وقت پاک هلبته فکر و سیاستا و نل بدلی ما بیاجی جدانشی ام لهمبری دوزا گرتنی یا هده پیجی درد کبن ام لهمبری واقعی من سر بلدیا هاتی داینج درد کبن ام سیاست وانی که ایرو هبونا ملت کرد و کردستان برنامه خودتو نده حسبینن سیاست جمهوریت دموکراتیک و نتوی دموکراتیک و ولات هفبش و ام سیاستنا ام راست نابینن و ام ویژن ام سیاستا که تکرن ملت کرد به 6 میلیون دنگ خو و سیاستی و پراتیکی حق ناکه ام وینا دبیشن لی تواویجی ام لهمبری اوینو که هدف بگرتن ام لهمبری وینو که او قراره که مثلا دستانینا سر چیوانی که و پارتی دولت دگرن ام لهمبری وینن یعنی دوی وارید یعنی تا هلبته مرا کار گله شیرو کاش بو چور بوی چواده به جبو چه پاشتا خستنن لی انا سر سپیکولاسیون اجی ام شیرو نکن چیتره ام بخوا لهمبری و دوزه نجی لهمبری دستانینا سر پره هدفینش. بله سپاس که مصطفی روزا خان پرسیتا کو هبن کرم که ام هاتن داویا برنامه از باورم با وقتی ببدو ساعت ام سپاسیا برز مصطفى چلیک بکن بله که او که تای داوی گوتنه تانی داوی یعنی تی چی بیشی بله ام براستی ام گوتنه تانی داوی ام برنامه قدیم بله ام نها ارتش دەستپێکێکی جیگوت بلا مەژی بەهەژینە ما هەموو کورد و کوردستانیا سیاستمەدارا و هەر کەسی دەبێت بەهەژینە جارێک دیێ خۆ بەگەڕن ئەم ڕەوشا خۆ ببینن ئەم چه حالی دەنن وڵاتێ مە ملەتێ مە چه حالی دەی و ئەم چ دکن گەلۆ ئەم وەک پارتیەن سیاسی ئەم کوردستانی ئەم بەرپرسیاریە خوا بێ معناک و پێویست ئەم جیتینن ناینن ئەم خۆ بەگەڕن بی او بی پیش حکمی و بی که ام تشنا جخوا و شیرن دوی ام خو مکر بین ام راستیا خو ببینن ام وقت پارتی آزادیا کردستان 8 سال ام خباتک به راستی جی دلسوزانه فداکارانه دکن ام خباتک جبا آزادیا ملت خود دکن همو اندام رو ببری پاکی لگور خو وی باری با آوای کی هلدگرن لی ام تیر جینا کنم او که مایه مجی هنم ویجی دبینن لی او ارتحجا وقت به دستپیک جگو کابراج مجیر ببین میلادک لاو دستپیکک یعنی ام دوی لباکور کردستان اولی اوش هفکتن و بلاوبونا لباکور آسیاسی ام ویا کم بکن هناك سياسة مدارين ما دبي برنجي بردنجي برا بارتي بربن اي براستي اجيل قلبي من يعني هجر بارتي لسر فكر سياسة معقول جدابن جهه جدابن هلبته دبي حبن ام نكارن هر کسی ناو یک پارتی بجي بكن ليه قاوا ازو تو كبن برنامج وبرنامج مو سياسة مو شكل رخصتني وتيكوشينا مو دنيا ام نيزي هب وكبن از ام قال لك جارا وك باكي دبيجن جيان
ایرو اف گوتن و سیاست ما ارید که دویجه حیفه ون 5 سال بره هگر هم ببونا یک اوه وک هونیزی ها ونه ایرو خورتر بونا اگر ایرو ونه بن یک سبه ونش ایرو نخورتر بن مخابن جمر وید بیشه وک پارتی آزادی کردستان نجیم خواهد خود مشینن یعنی ام خواب تشکیل گری نادن لی ام دبیجن لا هر کس به راستی خوشی بینه و البته یا مهم جی جواتا می گنجن جنن نفشه نویه اگر ام نکاربن وی نفشی نوا خباتا آزادی کردستان نوا پارتی خود ام نکن خودیه مسئله البته دی افوا پاتناجی و هر امیش خو بخون هر کس وی نابیجی اعتراف ناکن لیبرا هر کس خو بگره به 3-4 کسا 5 کسا گروپ چه دبنه ام بین حیف نحوجه نیزی هف بن برا هر نیز بشتاری وان ببن یادی گل سیاست مدار ما اندام پارتیا 10 قاضیاتر سیاست مدارن کردار و شنبیرن کرداش در وی کردار پارتیانن و یعنی اوجی دبی چاوکی پشتی بیاد حجب چاوکی دیل مسئله بنارن بس برخنا و اوی نه آوای کی دبی ام دست بدن هفته که مایو غلطی و شاشتی هبنجی ام بریخستن بوینه واناج هولی راکن ام هفرد ناو کی خونیزی کدر دبینه ناو ریخستنه د جیبستینه و خواتا خلوی داره بهونه ام به هفر ام دکارن خورد بفن ام به هفر دکارن جبو ملتی خو آلترناتیف باشتر چه بکنه پارتی آزادی کردستان جبو ملت ما قازانجه که ایرو چو او داره که گرتنا پارتی سر سلیمه لیم خواتا خود ماشینن ما گلک تشته باشی کریه جیرو پیو جیده ام تمی وکرینم که ای وقت ما ام حبدور ببین یک و ام باور دکن دم پیشیده ام ویواری ده گاوین باشی باویجن و سپاسیا چارپل مدیه دکن کاری دکن سپاسیا روزخانه گلک سپاس و تماشاوان ما گهداری کردن تماشا کردن سپاسیا و دکم ام بخابن ام گلک جارا مجبور دمینن عین تشتی تکرار بکن دکتر نخوش شوید ته جم نخوش شوید نخوش گرانه کذا بایی پرتیه به کانسریه او جگاره دکشینه نخواه دکتر هر جرد به جگاره نکشینه او هر دکشینه ام جید بیشن درمان ملت ما ای کار ببین یک بلا ببین یک این کار ببین یک بلا هفکاریه بکن این کار هفکاریه بکن بلا ناف دیالوگی ده بین این کار دیالوگی بکن جی بلا دجناتی هفت نکن سپاس برز مصطفی چلیک تهویه می یکیتیا کرده رکیتیا پارتیان کردستانی یکیتیا هفکاریا کرده تهویه ما بلند کر مالا وابن و سپاس جبو بشتاریت جبو همو مجاران و سپاس جبو بشتاریت و شروعین تا و ساعت و نیوک وقتی به 2 ساعت هم هفرانه مالا و او دکارو باری ود سرکفتنی دخوازم باری مگرانه کاری مگرانه سپاس دکم سپاس بو تماشاوانا و سپاس بو و سپاس بو که حنفی هفکاریامه سپاس بو تکنیکریمه فرمو که حنفی بله کک مصطفی özçelik از جی سپاسیا جناب تدکم جبر کت بشتاری برنامه ما بوی و روزخان از به هفکاریات دی به برنامه گله که خوشم هر هوی بله تماشاوان هجا هیوی دکم که ما دمکی خوش به هفرا در واس کروه دمکی برهمدار حتانی برنامه که دنه بمینند خیر و خوشیه دا و شب باش شب باش شب باش